Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin, papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 24, versikulo 17. Di ka agragsak no madidigra ti kabusor mo, kat di ka mo't agrag-o no maitibkol. Papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Ne, si kamat gayam, Dalia. Naimbag ta naabutan ka pa dito'y balayo, Manang Maura. Rumuwarak ko mga rodan. Anya ti masapol mo aya. Manang, uray apagbiit laang, kayat ka laang ang makasarita. Mala, umunag ka nga rod dito eh. Ay na, Dalia. Di mo man ikalintagan jay anak mo as sumayat. Manang, Amok magkat asayat ni Jenny nga anak mo. Manang, isong addaak dito'y, tapno ibagakken ka no anya ti ar-aramidan nila Arnie iti kasinsin na. Kalpasan na. Ado lang amin. Ha? Mabalin ka ni ha, Dalia. Pumanaw kan. Tinaktak-nak lang arudan. Kumpormi pa'y lang ti bagbagam. Idin to taawan mat kaas-as kan na. Iso ang mabalin ka ni ha. Pumanaw kan. Bagbaga am jay sayat nga anak mo. No di nagayam kayat ti masarsarita. Masaduta ka sumrag italar ni. Uray siyak nga rod. Nang runa kat kasuron ko di instructor tayo ita. Naku namon. Awan na mo day yung instructor. Sapay jak mat makita dagiti katropa ta. Nanya ti kunam. Di umunatan iti hangout tayo. Tirigat na, jigs. Limlima gasot ti kwarta kita. Dinakpay ngamin inikan ni mama, iti allowance ko. Sana parikot day ta. Ada nawad-wad a kwarta kita. Ha? Nangalaam. Makita mo't siguro. Saan ko nasuot di 18K a pulseras ko? Ha? Winyag paiso. Ayan di pulseras mo ngay. Insalda ko na. Isang oras nga da kwarta kita. Kasanon no sa pulan ni papam. Naglakad agrason. Ibagak lang anapukaw. Naiwagat ko. Punak to no bilang tamadlaw ni papa. Ngawanan ti balito ka pulseras ko. Kung nagtumat ngamin kan kananang, awan matla ti mapasamak iti panakisaritam ka ni Auntie Maura. Ay, Iso anaturad ka nakarit nila Arnie. Gaputaan mo na nga iso ti isakit ti inana, nga oray iso ti agdadata abiddot. jak man amo ka ni Manang Maura. Jak amo no apay akanayon akanunungan na nila Arnie. Kat iso lang arudon ti agbidbiddot. Nanang, Sapay si kaakasinsin na ti iruruman na. Imbes ko mga isakit na ka, tagkasinsin kayo. Ngam isupay, ti mangidadanoskan ka. sana balin nanang. Siguro talaga akas ta ti biyag. Gaputa ada kabailan da insan la Arnie. Nababanti pa nagkita na kanyak, nga oray pa'y mismo akasinsinak. Mariknak nga dan tamak. Ngam. Tagay! Agin enjoyak pa lang. Jigs. Maglagayang. Anya ko mati parikot. Amangan namin, no sapsapulan na ko ni mama. Imposible sa pulan na ka ni mama. Kaano pa ya sinapol na kaya? Sa bagay, natalag kanyak ni mama. Gan, amuna akabaulak asalak ni banti bagi. Salak ni Iban? Apay, ada ka dagpang panggap iti dagas kan ka? Awan! Ba't lagayang? Di kagda naglaar ni. Itulod kan tulangan iti balay niyo. Okay. Nakastati ko na, Jigs. Bukuhawi, Si Kangarod, ti matungpal. Mabalasan kayo paila eh. Siguro na kasya ti ugali ni manang mo. Amum day ta. Berting, Awanan ti maramidan pa'y dalya. Timulangan ti kasya nga ugali ni manang mo. Iso abay-bay amlatan. no iso ti kunam, Berting. Palabsak ti aramidan nila Arnie ka ni Jenny nga anak ta. Ngamiti ka nito adang randa ni Jenny. Sabalin asaritaan day ta. Berting, Jak itulok adang randa ti anak ta. Jak amo, no niya ti maaramid ko. No dang randa ni Jenny.
Hoy, sayat. Apa yakit kita anak, ha? Ha? Adda ka di pangpanggapam adakas kanyak? Iso akas tatijar mo, ha? Anya ko maaga po, apagaramidan kay iti dakas laang, ket agkasinsinta. Asino tinagko na akayat kang agbalin akasinsin? Pagan ano kamot ngay kumang agbalin akasinsin? Malaksid nga awan ti amom. Sumayat kapay. Anya? Iso nga daywan nakman si kababae. Pumanaw ka iti sangok. Tamaariya kak amang kitkita kan ka. Ne, imbag man tada pag-grocery dito ay Dalia. Ha? Manang Maura? Ti amok, dandani di kay pay manganan iti mamitlo adaras iti inaldaw. Saan mat, Manang? Mala, panawan kan dito ay tanalpasa ko na nag-grocery. Anyan ni Manang Maura. Talaga anatangig ka na alas ti ugali na. Kabsat nak, ngam nakaro ti panang tagibasit na kanyak. Talaga nga iso ti timawidan nila Arnie nga anak na. Oh, apay nakalidliday ka, anak. Awan, tatang. Kabisado kan, Jenny. Amok, no dati mang burburi-bur kan ka. Anya ti pampanunutan man ako. Ibagam kanya. Jack lang amin mapanunot no anya ti basol ko kani insan la Arnie, tatang. Apay nila, Arnie? Dinangran na ka kadi. Saan? Iso na laang tanaalas ti panakilangan na kanyak. Iso pa ti kang ronaan amang iruruman kanyak. Imbes nga isakit na kuma, kasinsin kami kat nga rod. Anya ti naramid kan kati kasinsin mo, anak ko. Tatang. Ibagam kanyak no anya ti naramid na kan ka. Dinangran na ka kadi. Saan, tatang? Iso na laang tamasansan a pabainan nak. Kat binalikas na pa'y amis mo adinak kanubigbigan a kasinsin na. Kasta kadi. Ala, sana balin anak ko. Basta tinapatag. Ket awan ti dakas nga aramiden tayo kadakwada nga gina. Ket uray kasano ti panangidadanes da. Ken panangi kuspil da kada tayo. Sana rumbang apagpanunutan tayo ida iti dakas. Kabsat ti inam ti ikit mo ani Maura. Tatang. Kasinsin mo nila Arnie. Uray kasano pa ti kinadakas da kada tayo. Saan na mabaliwan day ta akin napudno. Ay, parbangon ka man na nasimang pat, iha. Ada ngamin inatinda nak a party, mama. Kasta ka di. Wan, mama. Pasensya kan, no naisturbo ti panaturog mo, ha? Ayan tay tulbak mo, aya. Pasensya kan, mama. Nabatik iti silad ko ti tulbak ko iti main door. Isa kapilitan nga inawagan ka. Wala. Ingka nga rodan iti silad mo. Tay tuloy ko ti aginan na. Tama ka turturog akpay. Anya ti ko nam nga ibagam kanyak, Jenny? Maipapandati ka ni insan la Arnie, nanang. Anya ti kayat pasawan? Jack la kuman kayat nga ibaga daytoy. Ngam panakunak, nasken ama amuam. Tapno maibagamot ka ni Auntie Maura. Anya nga minday ta? Saanin asumsumrak nila Arnie, nanang. Anya? Kat patsak asaan nga amo ni Auntie Maura dayta. No labson ti agsao. Uray 5 a kurso no kayat nila Arnie kat mabalin na nga adalan. Ngam anyan, ta sinayang natigundaway no saan mo't gaya man nga agad adal. Pinati ko ng Larne. Jigs, Jakon nagbinulan. Anya? Apay nga di ka naganad. Anya ka kadi? Apay nga asidiran nakakasta. No addarumbang amasidir ditoy. Sika dayta. Apay kumasak ti masidir, ha? Gaputa si kati kanayon ang mangawis kanyak. Agpasugnod ka, no di ka mapagustuhan. Naglain kan, tasak pa ti pabasolom. Makaam mo kay ti biyag mo. Ha? Jigs! Sa dino ti papanam! Makaam mo kay ti biyag mo. Waswasan kan ti relasyon ta. Anya! Sana mabalin!
Agsubli ka dito'y Jigs! Jigs! Naglaing kakit din nga agaramid iti sao, Dalya. Manang, Diyak lapat yan ang maaramid nila Arni ti kasta. Amangan no jay anak mo asayat ti saanan nga agad-adal. Amangan no masikog paikit din ani Jenny. anya. Ay, unay mo tunti kasta nga ibagbagam, Manang Maura. Imayak, takayat ko ang maamuam ti mapaspasamak kanila Arni. Saan kat akasta at ila ibagbagam maipapan ka ni Jenny nga anak ko? Hoy, dinak ingaran si Kadalya. Diyak pagan ano ti opinion mo para kada kami nga agina. Iso apumanaw ka ditoy, sakbay nga dasaan anasaya at amaaramid ko kan ka. Panawan nak agraraman! Naaramid mong tirumbang, Dalya. Panagkunak, kat saan ang arumbang ama konsensya ka. Berting, No di na ka pinati ti kabsat mo. Saan mo nabasol da ita? maladingita na klaang. Ngayon, sabhalin ti mapaspasamak iti kabsat kan kaanakak. Kas iti nakunakon, inaramid mong ti amin. Saan mo nabasol no anya man ti mapasama? Anya jay kunam, la Arni. Mama, jakon sumsumrat. Masikugak pa yan. Anya, Dahito ti agpay so mama. Kat tinakasang. Jakon amuno sa dino tinapanan ni Jigs. Tinakasikog kanya. Jak amuno anya ti aramidak mama. Maburi-burak unay. Imay kakadi. Tapno iparupam kanyak anak turpuskan. Katsak, saan? Saan nakasta, la Arni? Apay nga ron nga adda ka dito, Jenny. Imayak, takayat ko asarungkaran ti kaanakak. Ti anak mo. Makapaay-ayo ti anak mo. Hinag-cute. Apay nga aramidom ti kastoy, Jenny. Apay anasingpat kalat na kanyak. Itilaksid dagiti inaramid ko kan kaidi. Rumbang ko maabalsan nak. Saan ka di? Katawaan nak. Rumbang lang agragsak ka kuma. Gapoy tinagbanagak. Jak aramidan ti kasta, la Arni. Saan arumpang amaragsa na? Gapo iti saan anasayat anagbanagam. Tirumbang ket di, kat andi ngayon ka, gapo tag kasinsinta. Kat dayta ti kayat ko nga ipariknakan ka, iti kaatak ita. Jenny, anyan ang nagsayaat ka. Ngamin, amo naklatang di ngayan, itilaksid ti kinadakas ko kan ka. Kasinsin. Agyaman ak, Jenny. Nasayaat ka launay. Agyaman ak kan ka. Ti tao no agbasol man, dumteng latta ti gundaway ama amiris na ti basol na, ket makilangan iti nasayaat kadagiti nagbasolan na. Papagayam, di tan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Computer recording technician Mark Molag. Iti musika ni Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.